U rubnoj ulici jedne od gradskih opština ništa se značajno nije dešavalo. Samo je Bruda odjednom na tatini šaret skonto da treba preuzeti kultni švrakinski kafić Holbrook i uskoro bivšem vlasniku Draganu Vidri dati ponudu koja se ne može odbiti. Ko je vlasnik ovog objekta? Ja sam ti jadan vlasnik ovog objekta, što ti jako dobro poznaješ jer šediš ovdje svaki dan već 20 godina. Vidi ovako, Vidra. Došao sam da te obavijestim da od danas više nisi vlasnik ovog objekta. Od danas sam vlasnik ovog objekta, ja, osim ako ti nemaš neki problem s tim. Druže, ne znam ima li potrebe za takvom predstavom. Pa jučer smo za ovim stolom šedili i sve fino dogovorili. Danas je samo potpisivanje. Slušaj me, ba, Vidra. Ne sviđam se to što ti mene nešto šatro podsjećaš šta smo mi i ko smo mi. Ti vrlo dobro znaš ko je Bruda i ko zadaje ritam ovog razgovora, kume ba. Prvo, hoću ba kafu da popijem, ali da mi je ti napraviš, a ne onaj papak da mu ne bi kičmu krcko kod vopek ba. A drugo pitanje, kog smo se dogovorili? Sindibad, aparat opet ne radi, majku mu jebem. Za 1 marku, prijatelju, za marku Holbrook kupuješ. Jebeš mu mater. Fiks. Plat, frajer. Hoćeš da ti sad objasnim gdje je šta u kafanu? Evo, aparat trenutno ne radi. Od samu jebem. Ovdje bi inače bila pića, ali nismo ništa odavno naručivali. Kasa ti je vamo kod muzike. Kasu možeš ponijeti slobodno sa sobom jer to Bruda ne koristi. Ovo ostalo ti je samo dokaz da nisi dao voditi ovaj ugledni lokal. A sad će to krenut nabolje kad novo rukovodstvo preuzme, jel tako, fiksara? I znaš šta me vazda kume zanimalo, Vidra? Ko ti je bavaj dege na ovim slikama, djecet? Skrani mi bave, džuturu me gospodaram, tu ide od sad Brudina slika ba. Vlasnika, pa nema smisla. Piše mu da otvara u 8. Evo, prošlo podne mi još jutarnju kavu nismo popili. Kraće sam znala, pio mio, čekaj. Šta je, ba, jel mečka igra dinem, ba, razgulte pa da otvorim kafanu, ba. Jeboga ti, Bruda, piše ti da otvaraš u 8, sad pola 2, kume. Ako se prihvatio da vodiš kafanu, vodi je odgovorno, kantaš. Ajde, nemojte se svađat. Barem smo dočekali. Alo, ba, polako, ba, gdje si pošao ti, ba, debilu, ba, prvo ja da kafu popijem s Mirom, kume, ba. Sindibade, odjera vamo, kume, hoće gazda ovog objekta da se s tobom par stvari dogovori. Prvo i najvažnije, odnos prema mušterijama. A ne moram ti objašnjavati da je u Holbrooku najvažnija mušterija sam gazda. Znači, kad ja uđem u kafanu, uvijek da mi ovaj sto slobodan. Još ova 3 oko njega, jer ja sjedim sa svojim ljudima, Džiletom, Keskom i tako dalje, a ti ne nabrajam, većinu znaš ko su. Ova 3, jel, Bruda? Pa onda nam, kume, rane, brate, ostane još samo jedan hostel za goste. Nek se snalaze, ba, i nemoj me prekidat. Znači, više me ne pitaš zašta sam i šta ću pit, nego znaš kad ulazim u svog Holbrooka u skladu s mojim mentalnim raspoloženjem, donosiš mi šta pijem. Kafa, na primjer, je vrlo rijetko ispravna odluka. Baš sam oko kafe mislio s tobom popričat, Bruda. Znaš šta je, mi već, kume, rane, brate, 3 mjeseca nismo nove robe uopšte imali. Kazda se opustio mrskom vilom nabavljati, ja sam ovdje praktično sve bio prepušten, razumiješ, kume, rane, brate. Ovu kafu što piješ, tu sam te ja napumpio zo, kume. Rane, brate, paša. Ima tamo kad krenem pumpa, dobro, pa donesem ovdje ako naruči, pa sam po frke skonto varijantu, kume. Tamo uzmem, recimo, 5 kapućina, tu jedno 15 mali s mlijekom, tu prevnem, naplatim, pa opet do pumpe. Dobro, da se vratimo na ono sad tebi krenuo objasniti. Uvodimo novo piće, skonto sam u ime, zvaće se Rusvaj. Recept za Rusvaj znaju 2 frejera u gradu. Jedan sam ja, a drugi sad ti. I uzmi pić da ne bi zaboravio. Ovako ide. Znači uzme se, kume, krigla od pola litre. Sipaš 0,1 vodke, onda ga udariš kafom i na tu kafu sipaš 0,2 vitnih justonke i komadiće bifteka preko. U Brodu ga služimo. Kontaš što se pije kad meni dođu ni poslovni partneri, to nešto. Normala, to smo riješili, djeta. Ja. Ma šta još malo bela, Bruda, kumeran, iskreno. Slušaj me, ovo što ću ti sad reći je možda i najvažnija stvar. Znači, prvo naplaćuješ, a onda uzmaš narudžbe.
I na kraju, a što je najvažnije, prelazimo na odnos uposlenika i gazdije kafane. Očekujem da me persiraš jer sam stariji od tebe. Jel stvarno, nakon tu bruda s mlađi, koliko je tebi svijut, ja 76, koliko me godiš 45 godina, brate, ne hvala. Gleda se po životnom iskustvu kojeg ja imam daleko više nego ti. Dobro, šta je ono još ostalo za kraj? Pa kom to sam možda još oko plate da se dogovorimo, šta ima, brate? Ma jok, nije to, kume, kakva plata, nešto mi je drugo bilo, a sad sam zaboravio. Ajmo raditi. Gospodara mi! Poštovanje, dobar dan, kumeran, dobrodošli u Holbrook, mogu ja da naplatimo? Pa kako mislite da naplatite, a niste ni pitali šta ćemo Pa naručiti? to ja, gazdi, govorim, ja logike nikako, kumeran, baš nikako logike nemam. Ajte, gospođe, da ne držimo frku, dajte vi meni pare, pa ćemo onda na nađbe, nova uprava, prvi dan je, bajga, kako ste vi? A zašto da damo kad nismo ni naručili, a kamo li popili čovječe? Ne znam, gospođe, sestre mi, meni ovo baš nova situacija, kume, baš strašno, evo, strahoba je. Hajde, sine, evo tebi jednog cenera, a ti nama daj kahve, pa ćemo se poslije surat, eto. A može kafa, sestre mi, ali moraš da samo sačka da odem do pumpe, vamo, eto me odmah, kako ste vi? Predobro, Almemi. Baš si ovo bruda Haman dobro sredio. Baš prelijepo. Ovo je nešto najbolje gdje sam bio ikad ja. Bili ja mogu ovdje živjeti s tobom, ha? Ne bih se složio s uvaženim kolegom. Mislim da ti ovdje imaš nekoliko funkcionalnih problema. Ne znam jesi li primijetio da nema vode u česmama. Aparati ti ne rade. U lokalu obično moraš imati istaknut grb i registraciju, kentaš. Ti si, koliko vidim, na to mjesto stavio svoju sliku. A da ste meni sudo bruda, Macko, ali nemoj se uvrijet. Zar nije tebi malo suhvel što je tebi Dragan ovo prodao za Marku? To meni, na primjer, bio znak da tu nešto nije kako treba, razumije se. Obično kad ljudi nešto prodaju za puno manje para nego što vrijedi, tu ima neka zackoljca. Neka je tu suha, znaš bruda. Alo, ba smiri, ba dobre, ba sam vas išta pitao, benje mi ba. Reš mi ti priča kako se vodi lokal, meni koji čuvam 50 objekata u gostiteljstvu u ovom gradu, opšte zahvaljujući meni gospodara mi ba. Ma znam ja to bruda, nego čisto eto da si ti na sigurnom tlu, da ti on nije nešto sakrio, znaš. Kao! Pa priznao on meni sve ba i naku tužbu da ima, sve sam njega propitao ba. Nake ga budale tuže za prava fol za ime kafića. Što šta fali, dobro ime pravo, djece mi Holbrook, ha pa Glumac bio frajer taj Holbrook iz onog filma 46 budala ba. Ma nešto kćerku, motmu, ovo ono, a on lud, brate naš ako je lud, djetan ba spreman, frajer ide na treninge, kontaš. On angažuje ljude i nađe ove kume, kontaš, osmotel kćerku i kreni kume rafala, ma haos, brate, strašno. Sindi bade, daj nam ti rusvaja, ba jeste vidra razmazio, jebo mati. Ma bi ja, gazda, radolo, čega, jedino da do pumpe odem, a? O, vrh, Almemi. Njoj, jesam loš kume, šta je ovo? Nikad više, moj put, nikad više alkohola pirut neću. Gazda, evo stigle neke čestitke. A zahvaljuju se brudari što je ponovo digao grad na noge. Luca, čitaj. Ovo je neka uredba o zabrani pušenja u ugostiteljskim objektima. Zakon stupa na snagu danom donošenja. Ne! Šta sad, bruda? Ovo nisi očekivu. Čuj, šta ću sad? Pa kume, s time nikad vidio da išta radim po zakon, djetat. Jesam ti dao račun za kafu? Šta ti je, bo, pusti se, mačko, ne može se ova država na brudi grad, ba, idemo dalje. Evo kaže, boga mi, još jedna uredba. Minimalna plata uposlenika, 1000 maraka. A ovo će te sigurno zanimat, bruda. Voda 200 milja dugovanja, predat slučaj nadležnom sudu. Kaka ba voda, šta voda? I to bi onda nam naplate, kume ba. Iz česme curi, kiše padaju, rijeke teku, iz normalan ti ba. Ja samo kako piše na papiru. Evo ga, najava isključenja struje. Izgleda da vidra od 89. nije računa platio. Šta imamo za kraj? Fondacija Holbrook uvaženom vlasniku istoimenog kafića u Bosni i Hercegovini. Eto, konačno nešto da me malo digne, kontaž, djetan, ba glumac, ba garant nešto novo radi, novi projekti, ovo ono zove brudu svog, VIP, pozornica, brodovi, ovo ono pičke. Vjerojatno snimaju nastavak 46 budala, zovu brudu svog da bude 47, me. Nije bruda ipak. Evo i on izgleda hoće nake pare. Obavještavaju te da zatezne kamate za tekuću godinu iznose 47%. Pa onda nake tabele, pa još tabela, pa onda još nake matematike. Denza,
Vidi ovo, kume, imam ti ja strašan objekat, brate, neću puno uzeti za njega, zato što drugove, a bit ćeš mi zato zahvalan za sva vremena, vjeruj. Joj, Bruda, iskreno, kako su digli ovaj minimalac i zabrana pušenja se sastavila, najradije bi ti rekao, imam ja za tebe jedan strašan objekat, Bruda. Stani ba, ovdje ti nudim uhodan sistem, kume, dobra lokacija, iskusan konobar, ne bi te, Bruda, tvoj svašta nudio, ti si moj brat, brate. Ma nije mi ni doček, Bruda, evo sad mi izašao inspektor nakavo, peljušao mi mjesečni pazar. Brat, ja sam uzo, čisto da dignem na noge, ali meni to kontaš ne treba, tebi će valjat, drama će ti valjat, ba. Šta je ba, Sindibade? Bruda, pogledaj lijevo, 2:30, kume, brate, rane, paša šta ima. Obavio sam razgovor sve po protokolu, ali ovo ti nije tip mušterije koje možeš naplat prije narudžbe, šta ima, brate? Ovo ti je tip mušterije kojem ne možete najgore naplat ni posle narudžbe, zamisli lika. Ovo ti je tip mušterije koji je došao ovdje da on naplati. Neki to zovu inspektor, neki to zovu država. Česi, brate, ja to zovem mušterijom koja pijuć kafu zaradi 5 glava. Znači tu smo pohasili se hahar, jel? Čuli ima objekat vrti ozbiljne pare, samo im je promakla jedna informacija ko stoji iza te priče i kome su stvar došli reke da pucaju. Sindibade, daći ti nama po 2 rusvaja, a ja ću obaviti razgovor s ovim uvaženim gospodinom. Dobar dan. Selam alik. Iz ovog što mi kaže moj zaposlenik, ja zaključujem da se nas dvojica bavimo vrlo sličnim zanimanjima, da ne kažem djelatnostima. Važno je da istaknem da sam ja u ovom poslu neki 20 godina, kontaž. I ja sam u ovom poslu neki 20 godina. 25 ako uzmemo ono u ratu, ali ne znam hoće li mi to ući u staž. Ja sam u tom ratu poginuo za ovu državu, kume, DMB, RVI i DVŠ, i to 2 puta. KZT 4 puta, još neku BTK, A šta je BTK? Bolite kurac, A da, poznati ste vi meni od nekud. Jes, ko da smo se neđe ranije, brate, sretali. Jesam ja tebe mogu kod svog druga Denze viđa dole u Alfi. Denza? Kako mu se zove kafić? Jes, kod Denze u Aristotelu sad tebe viđu, jes. A ja sad dok mi dođe, kume. A to je ono na pofalićima kad se hoće prema plavom granapu. Ma ja dole ispod podvožnjaka držu oni primitivo jedno vrijeme, kod da smo se i tu viđali, dole na lijetu, Daj mi ono moje kume dok čekam ovog tvog gazdu, nikad Fred na vrijeme na sastanak nije došao, ba. Da ćeš dečko i meni još jednu. A i vi gazdu čekate. Kume, sad sam to rekao, jer moram ponavljat, ba šta je Eran, jel ispit neki fakat ne razumijem, djece mi ne kontam. Bruda, kume, Erane, brate, paša, evo standardno i za tebe, evo i za gospodina. Sad će gazda samo je do bankomata, otišao 15 minuta, moli da sačekate. Piće na kuću, kontaž. Kako ste vi? Hvala, najviše me obraduje kad vidim da ugostiteljski objekti rade regularno. Pa normalno kad je pod brudnom zaštitom, bola nasti šta bi ovo kume bilo da nije brudnih leđaba. Ovdje bi svaka budala došla uzmala iz kasije ko iz novčanika, al fala brudi, red je uspostavljen, djetetan. Za red. Živio. Živio i ti meni paška. Brat moj, na letima nemoj pitat ko je zadnji bio, ta priča o vuluba, vidi ga što mi je lijep, lutka moja slatka, joj, djece. Eto Bruda, neki sasreću. I pazi se, da te ko ne prevari. Ovo, kume, Jarane, brate, paša, oko. Još nisam vidio u 20 godina karijere. Šta ti je ba Sindibade, to ti je kad znaš posao, čovjek gleda gdje će kaf popti zapalit kako su uvele ove zabrane, pa mora i on neđe, brate ba. Rekao sam mu dođi ovdje, dovedi ima mjesta da vas je 200 kođika brudareba. Evala, svaka ti čast, evo vidimo, stavio inspektor nešto na stolu. Imao sam možda nije. Šta je ba ovo ba? Eto i tu se desilo, brate. Ja debila. Bruda, mislim da sam vidio Mica bracu. Ja sam vidio sam Mica bracu. Bruda, backo, staj recko lacu moj, vidi ovo ima bar jedna dobra vijest u svemu ovom. Znači, Berso, nas brat se rijes, ne pitaj me kako, ali rijes se pitanje struje. A drugo, nacelnik Najl, nas brat, juče sam bio kod njeg na sastaku, znači kakav je to gospodin. Spreman je i svojih diskrecionih fondova već danas da uplati na Holburg za inkluziju mladih. Kontamo nešto da priredimo za večeras da dignemo ljudima moral. Evo na primjer, braca predlaže neki pub kviz, to se sad fura masovno po kafanama. A možda da takmičenje o gutanju vršli. Evo ja mogu odmah 4 progutat. Progutat ću ih odmah ja sad. Hoćete li me pust da malo razmišljam? Hoće kaze da razbi se, a nije dobro nikako.
Bruda, vidi, uzmi ti sebi vremena, mi smo ovo lagano taman da te docka. Nista se nemoj skirat oko toga, ti misli na ove bitne stvari kod tas. Odjebi ba! 500.000 duga ni otvorio kafanu nisam. Ja i ti onda u ovoj državi nešto pokrenimo, najbolje da sve odmah zapalim, djece mi moje ba. Ću tati nauči ako to uradim. Ma koga jebe, ba on te i natjerao da ovo uradiš, radi nam freru glav već godinama, koči nam napredak, brate ba. Ovo je sve njegovo maslo. Slušaj, odemo prvo kume roknemo tatu, onda se vratimo u Holbrook, sve polupamo, brate, ohladimo inspektore, pošamaramo ove kafopije da nam ne przdje pomahali i vidru treba obavezno naći Sindibada ili Minsa, sumnjiv mi je svakako. I šta onda? I onda sjednemo, popijemo kafu ko gospoda ba u svojoj kafani gospodara mi ba. I tako je Bruda nekoliko sati proveo na WC šolji razmišljajući šta mu je sljedeći potez. Za to vrijeme Holbrook je dočekao i svoj prvi pub kviz. Samo mu je sauh trebalo povuć, picku. I eto ga, ko 93. Pa najbolja godina. Subscribe na kanal, picko, živ bio. 1-2, jel radi ovo? Ak sam hajrula svima dobrodošli na ovu prekrasnu noć, da prije svega poselamim načelnika Najla koji podrzo ovu našu priču. Zna se koja stranka se vraca na narednim izborima, a sad vam je jasno i zašto. Dobro, za početak idemo s kvizom, pravila su jasna. Svako pitanje ima 4 ponuđena odgovora koji je samo jedan tacan. Onaj ko bude imao najviše bodova dobija mjesečnu pretplatu na kafu u Holbrooku. Svaki 100 je jedna ekipica, pa idemo lagano sa prvim pitanjem. Kaze ovako. Po kome je ovaj eminentni lokal dobio ime? Pod A. Samir Holbrook, pod B. Hal Holbrook, glumac, pod C. po Brudi, vlasnik ovog objekta i pod D. po Arloku Lenovcu. Idemo, vrijeme sad, Ico, molim te, odbrojavaj. 5, 4, 3, 2, 1. Vjerovatno ovaj glumac to pusto ako ne znaš gdje šlo komu volo izbaci u leza, razumiješ? Tako je, nacelnice, nisam ja ni sumnio. Nijedan vam odgovor od ponuđenih nije tačan. Naime, ovaj objekat je dobio ime po američkom političaru Richardu Holbrooku. Samo malo, molim vas, birajte odgovore od ponuđenih, a ne neke svoje davat. Vi ste ipak učesnik, a ne quizmaker. Idemo dalje na sljedeće pitanje. Koliko mandata uvaženi načelnik Nail Hadžmusaders Ahmedbegović vlada ovom opštinom? Pod 1-1, pod 2-2, pod 3-3 i pod 4-5. Ico, vrijeme. 5, 4. Pa 5 mandata, 5 bi trebalo biti. Tako je, načelnice, i to je vala premalo da se ja pita. Bravo, 2 tacna odgovora za našeg načelnika i njegovu ekipu. Opet vam nijedan ponuđen odgovor nije tačan. Načelnik Nail je najdugogodišnji vladar jedne opštine. Ukupno 30, odnosno ulazi u 31. godinu. Ako je mandat 4 godine, kako onda može biti 5? Dobro je matematika prava. Molim vas, opet da se ozbiljimo. Fino sam jednom rekao, od ponuđenih odgovora birate odgovor. Hajmo mi na jednu kratku pauzicu na karaoke. Ico, molim te, tvojih 5 minuta je došlo. Tramale, tramali, samo to gutati. Tramale, tramali, ja imam hals na tramali. Tramale, tramali, u ovu tačku se ti što prije zadubija. Došlo je do proglasenja pobjednika, načelnice Najle, čestitamo. Stani malo, zar nisu trebala biti 3 pitanja? Joj ti, pa evo i da bude još jedno, neko drugi tacno odgovori, bit se 2-1 za Cika Najla i sta. Tako da, načelnice, ja vas molim da ustanete da vam dodijelimo nagradu. A nagrada je portret načelnika Najla i doživotna pretplata na kafu u Holbrooku. Kako se vas da nađeš u istoj situaciji, moj dženane, ba pa nauči već jednom, ba svako nek se bavi s onim što zna, kume, Sindibad je konoba, Perso je muler, ti izbolan kralj organizovanog kriminala u regionu, ako ne u čitavoj BiH, prate, ba šta će ti banake, kafane, polovne, ba. A dobru si ideju imao i namjeru bile dobra, to te i zajebalo kume, ba, što si s tatom podijelio, odmah on ima neke svoje kontove, znaš, slušaj dženane, prekidaš me dženane, sješće s Draganom Vidrom, dženane. Kako ja sada bilo da objasnim da $500.000 privamo, pa? A džaba nekad u životu treba i priznat poraz, pa. Ali neće Bruda priznat poraz, ba, mangupe, šta je sad? Šta ako ja sad kažem, a nek dođu ako smiju Bruda čovo životom, ba, brand, ba?
Pa ne može niko s Brudom, pa ne može niko pa na Holbrook stav šapo si mene, pa ima da zovnem Đileta, Kesku, Adu, Ledeta, Vedu, trećeg Vedu, pa najluđe likove da okupim, pa idemo pa u medije, pa nek znaju šta se radi u ovoj državi, pa imamo da se nacija zakocene, ba. Još samo ako Bruda progovori, ma idem u medije pre pritisak gospodara. I hoćemo da poručimo jasno i glasno, da im ne damo Holbrook, jedino mjesto u ovom pišljivom gradu gdje se okuplja normalna raja, gdje još uvijek možeš vid pismenog momka i djevojku normalno, razumiješ ba? Ja sam ga uzor, ima tradiciju, hoć da ljudi ovdje imaju gdje izađ, ba meni par od ovog kume ne treba, meni ovo samo vrijeme troši ba. Ja imam pametnijeg posla, noćima ne spavam. Mislim na svog Sindibada koji isto srcem u ovoj priči, pa ga uopće ne interesuje, brate, nego čovjek voli objekat, a 4 djece ima. Sve vas pozivam da dođete u Holbrook na kafu. Eto samo to, ako oni imaju obraza ne dođu, pa neka ne daju da pijemo kafu, a mi ćemo pokazat šta je civilizacija, brate moj. Joj, dženane, lijepo mu objasnim, 3 sata je trajalo to sve, da je poenta imanja paravana samo jedna, da niko ne zna za njega. On proteste organizovao, medije sazvao, zove cijeli dunjaluk Holbrook na kafu. Moj dženane, Minka, zovi mi Dragana Vidru i dogovaraj hitan sastanak. Vidi ovako, Dragane, ja razumijem, brate, što si ti došao, ali ti, Boga, moraš razumjeti da su se stvari od kako si ti meni prepustio vlasništvo nad ovim objektom okrenule za jedno 740 stepeni, kontaš. Sad to više nije onaj Holbrook koji je bio realno karna, sad je to već vrlo ozbiljna priča koja je vraća neka ulaganja, pravi neke pare, okuplja ozbiljne ljude i daje neke nade, brate, razumiješ, u mladost najviše. Tako da mi kume možemo razgovarati o tome da ti otkupiš ovaj objekat jer se predomislio, ali sad to više nije ta cijena, kontaš, brate. Jedina stvar koja je ostala ista je da ja sad diktiram cijenu, a ono što se promijenilo je ta cijena da ti pravkajem. Evo ja ću biti pošten pa ću te pustiti da pogodiš koliko bi to moglo biti. Vidi, druže, ajde, ona cijena je bila simbolična. Možda bi ti bio zadovoljan s jedno 2000, a to bi bilo i meni realno da smo na suprotnim stranama. Netačan odgovor. Ja sam imao ovdje, brate, nekih troškova, imao sam nekih ulaganja, razumiješ? Evo, realno, tebe ovdje nema, brate, ispod jedno 2,5 milje. Znaš zašto? Ti za 2600 miran, znaš šta si kupio, kume, kontažba. A uz to i te 3 milje su malo za ono što sam ovdje doprinio, plus činjenica da plaćaš ne bilo koga, nego od Brude samo za 3800. A vidi, jadan, ja ipak mislim da se mi možemo naći na jedno 4,5 jer si ti ipak s druge strane ovog stola, ja znam s kim razgovaram od samu jebe. Zato ćemo se dogovoriti na 5 milja i win-win situacija što se kaj, na? Još jedan uslov, molim te, koji je meni važniji od para, jer para mi dođeš svakako. Sindibad. Ja sam tom čovjeku vratio dostojanstvo. On je sad naučio kako raditi u normalnim uslovima. I on se ne može vratiti na one uslove od ranije. Znači, moj zahtjev tebi je da ispoštuješ te uslove i da Sindibad i dalje ima dostojanstvo koje sam mu ja dao. A ja ću svaki mjesec ovdje doći da popijem kafu, da izvršim inspekciju, jer se to poštuje da uzmem taj reket od 5,5 milja eura koje smo se dogovorili. Jel pošteno? Kako misliš reket, Jađo, zar nismo u prodaji lokala govorili? Samo ću ti, kume, reći jednu stvar. Mjesec dana brzo prođe, ni ne okreneš se prvi. 7,5 milja eura sljedeći put kad dođe da popijem kafu. Vozdra!